yangarama muhumure buri kimwe kibasa gukora ki kibasa kubasa obuteikirizana obo nibwijeho bwanyuma y'abatura na munonga bigomborora yangarama kwenda gukoresa omwaro ogwo ngumwe gukongera kwetungiramo akasente umuntu kubasa kwimerda uriyo kwabura umuntu ukora atwaza akakora ukagira ngo ukagama ukakipapura cha maneno sisi cha presentingiro akao kaje nguna kapapura kandi shabaka mandanti ngo tuyena tukore hamwe yenda kusima office ya prime minister etwire programs zikutuyambeza Dr. Deep no batombeshara amashomero sande bwire ntungireho esumu emwe aha members bakwaka kweta nguna kachiko ko mwaro akunyi intimidating munyine. Can you imagine intimidating a fisheries office? Kutwakira RDC anshongano zizimwe wenagira ngo akatonga makuru nkarhaba uri nihangaho endisho myaro ekindi cyemerize bitaramanyene nkarhe bindi bigenderwa enyuma yacu mwene kutwabiye tumaze kurwa mu rukiko rwo niyenda ngo musasire commandant ninga deputy weye cyone cyakuba cyabireho bakakikora omwizina ryetu nanye tegereza nenda kushaka kusasirwa RDC najangwe ivyona nobere biti ariyo narondo mbazi namwe tuzakugarukayo nza kubasha bagaruke bashitani nk'abari technical batwere ko muhanda nitwe tugudoremo nitwe tu benefiting habo kubenyanja y'abanyisingiro amakuraga gasha kwa Ruth nuwamanya abo TV West.